mo lebakeng le province ya KwaZulu-Natal ke yona e di goga go pele ka diphetetšo tše netefaditšwego tše fetang dikete tše 16. Dipetlele tše ntši di thomile go tlalelwa ke balwetši ba fetolwang ke mohuta o moso wa virus. Ba bantši ke ba mengwaga ya gareng ga e 18 le 45. Palo ya bašomi ba lekala la maphelo ba tsenago ke COVID-19 le yona e hlatloga ka lebelo la mmutla. Dingaka di ntšhitše temošo ya gore tlhaelelo ya malao dipetlele e ka ama tlhokomelo ya balwetši. At the moment there is overload because the cases are going up every day. Ngaka Ramlakane o hlohleletša batho ba na le phetetšo gore ba ikilele kgole le ba malapa a bona. We need to ensure that we stay safe and isolate and quarantine ourselves, because we don't do that, this wave is going to explode. Kgoro ya maphelo e akanya go bula dipetlele tša nakwana. There is a time where our numbers went down such that we closed down on the Royal Showgrounds Field Hospital. We are looking at opening it up again. Ka go le lengwe kgoro ya maphelo ka provinseng ye e latola dipego tša malobanyana mo tša gore sepetlele sa RK Khan se se leng Chatsworth ka Durban se tswaletšwe.